Satanan sonya go Mare saya thapel channel la han paja se ne la moto mai sa ya no na khoi se la na la ka ari oben di ha tho se ka he mudi mo la ra to ra ho le ba kamana ko nyana mo lo ore tele se pele go ta go har len teng ne la go to ha no go ya pele san tsere ba tswa the mo thateng ya ga go le ke to lo pele ya ga go le go fa ono morang na ore tele pele go to ha no go ya pele ka ro go so hela ka Jesu Kristo ya tsa mo khoro amen na go ya go mo to isa yo erna eta zamaya te kudiso ka go dese ya dese poliso ma kabiso ko pala zamaya ka pano base go ga ke ta ko pala zamaya ka pano te kudiso ka go dese base go ga amen Mansane ha kata anda mati le tuli nai le ha kole ma phaganya na ya na ka ho seven shibona le matantuna le nna le sa da tsama da ko na kana mo mutha ma ba no titi ga ba ntse ke sa hore bona a o le nna na ka ma mo ko ba bona ko nyana hala le ile ke emelela re ta re ya hana ka kwa ha ke tsena ga le ha ke tsena mo ntu ke dila le batho ha ke dila le batho ke ra ma ka tsena le ma le sang ke ra ka a ba tla mo di mo ni ka I tsama ke mo tshara ya na le ke re nyano o tsama ba re nna ba go ta mo go polo ka no go sena o ke go le ha no go na le rale re mo tsa ba re nyane ka no mo so ke ra ra mutwa ke te wa bua se zo ba tlo thata le ke mo re di tsang mo nna we ha na le teng ba tlo mo di le ke a ta ka bona go ne jo re ta o ta go mwana roke re ma ka nya ha tsana na re ma ka nya re mo go di thale ga ba ga iso di ja ka ga le kutlile jana mo di ka ine le motho a rona ba ga iso ine re ga se o mo go matantona o mo go mmaletsang o mo go makagiso ga ne re basadi ba ba ne re mo tlhokometse gore ha re sa mmone ga le gore re tshwanetse go bula gore ao batho ba mo dira ga ke letsatsi ga le tswa re ise re mmone jana matantsere ke ta bone ke ro kae a ba mpolelela gore nnyaa mme tshile ka mmena tshila ka ta bona re tlhogoneya ke ra gore ene motho a modimo o itlhabaletse ga gona gore re ka reng e ne e le ngwana a rona e ne re mo disitse batho ba modimo ga nka betse katiso ya basadi ba babedi ba le nna ke le mo teng ba gaetso a mo dikgankalo re itlhetse e le gore ga go a siamela ope jaanong mme ka rala dumolele kalo ke sone se ka gore ne re hulega ga re sa mmone ra hulega re batla gore re mmone gore go ga kae
mme ke jaaka ga motho a bodiwa ditlhabeletsegela go sena molatope mme ke leboga modimo ka gore Monica e ne le motho a batho ba gaetsho e ne le motho wa setšhaba mongwe le mongwe nna mo itse go sena o sa itseng Monica mme jaanong ka morena o mo itsetse a re batle leina la modimo re bona Makabiso Basehoga e tse kudiso ka bolwetse Monica o lwetse ka lebaka le a nang a sela ka yone le go setse go le dingwaga mme ne setse re amogetse re le ba masika go tshela ka bolwetse jo bo ntseng jang ke na tloga ya re 2016 ka motsa ka matumetsa ko go nna gora motswa a nna a bona bongaka jo bongaka bone ka bwa mme a tokagala mana a setse a kgona go ikisa di-check-up mme re la ga ke ile ga ra ko sekolong ka barenyang ke galela madi a taxi ke tla check-up ha tswa go ga dipilisi di teng wa mpontsha ke bone dipilisi check-up ke dikana ha di seo nya o tla dithola ko lobatse fela jalo mme ra nna mmogo fela ka tsela e ntseng jalo ya re go ntse go tsweletse ngwaga wa 2018 a bolwetse ba change ha bo hetso ga ba boela mo gae ka ta go etela go kwana mo gae ga nna botoka ka ta gape ka motsa ka le ene go ra motswa e be re ngwaga o hitileng ka July e be bolwetse bo change tota mo go neng go nketegale ke le ka kwa a bata go mo lapeng a ta go diwa a bata go tlogela ka nako ya gompieno ke re a mo wa ga mme o robale ka kagiso ke le bogela morena dingwaga tse di tshileng le ene re nnile le ene dingwaga tse dintsi o sile dingwaga 60 years o nkgodisitse gore ke be ke nne kana le bokgaisa diake ke re ke le boga modimo gore a bana a ile a re ga maatla gore re kgone gore re tshwaragane re tlhokomele mma rona ke a leboga amahopo amante ama re o lebogisa re morena ke o ga o nosi botsadi ke jo bo ha ke ja gago ditsela tse di ha ke tsa gago di na le wena mo sone sebaka se le se tlhokang se re bo kgaitsa diwa amen di bui ka botshelo jwa moswi bonte ke amogetse rakgadi moithira kudu ke tla kopa le wena bo le gaufi mane malefoko ke tla kopa le wena bo le gaufi bonte ke amogetse di bui ka botshelo jwa moswi Monica tota hela isimolla a ise ne motho o letseng pele a santse a tshela sentle Monica ne le motho ene gore na rata batho gape na rata le modimo
ya ebile monica ne le motho o ne a rata go phepa ke gakologa mo bosenong gone mo lapeng mo ne go na le mantlo a mmu mme ga le ko masimo ke o tlhela monica le gore wa baakantse gore go nna hela go nako tsotlhe go nna go siame ka rate ya ba ile le motho yo o tshwana go isa le batho yaanong monica a ba ka go teka ke bolwetse a ke re bolwetse jona ga bo go tela di a gokotsega ee mme hela se se go kgatang ka monica na a seng ke a lebala gore o na le bana ee na kgona go bola ke na le bana ebile a ba balolo ebile le nako ena ke ntse ke na le ene gone ga nna rata go nna thata ga go mme ga ke so ke tlhela le ga go nne a tlhele dikgang ke bona gore nya mme ga kgona go tsaya dikgang le mme o ka ba dikologa mme hela ba gaetsong ka lebolela gore monica ne le motho wa ratang bana le batho ba mo rata ee gape le ga gongwe o sa mo isa sentle nne se motho o ka tshwarang ka pele ka moso o ta rata ko go wena gore a ante go ga le maabaneng morereng ga ke batle gore ka kgaoga ngwakesa ee yaanong ba gaeso monica le batsadi ba bona a ba rata na a ratang mme a ratang tate a rata go mogolo a rata go monna ee ba gaeso nna ke bua ka meaparo Amen. Bueno, por el la, por también esa aquí, está buena. Iba a buscar la cajante. Muy high. Ina ile moto, ale som. Aquí tengo una sala así. Ina ile moto wale sono, ina ile moto wa tsala. Ina ile moto yo ka seki yo sa tsamayeng a le esi. Ine a re ha tsamayang teng a bana le lesomo, a na le lekoko. Bangwe ba ta khamala gore ke ra eng ga ke riana. Lekoko le modikana tsamaya le lone le lesomo le ke buang ka lone le ke bua ka lekoko le lesomo la baeng gele ba ba neng ba nna ba thokometse Monica. Ine ya re wena o le mo ponong ya go ya senama o mmona a tsamaya le mo pileng gore fela fa go tla nna ja kante Monica ga a nosi ka ile motho yo na le lerato baeng gele ba modimo ba modika ga ditse ba mo thokometse le modimo o mo thokometse. Ine ile motho yo rata modimo a re rata rothe jaaka di isa tsa go bula ke gone ka mo Monica ditiro tsa gagwe tse di molemo di mo setse morago go rata batho mo ga gagwe go nna le lerato mo botshelong ja gagwe
ga mo dira gore a nne le thobo e bonalang e na le maduo a bonalang ka gore gape sengwe le sengwe seo se jalang o tla se roba ba gaetsho Monica o robile thobo ye ntle ka jaana bana ba gagwe ke ba la ba bona ke yone thobo ya gagwe ke gone ka ga modimo a mo sebogaditseng ka teng modimo ka na bona Monica ka ga neng a mo rata ka teng a re le ga o sena eng le ga o sena eng mme ga o nthata o nnile pelo yane ke tla go naya ga botlhokwa ke gone ka moo jaaka ga le bona re ntse jana ke ye thobo e bana ba gagwe ba mošika bana ba gagwe ba rutega jaaka ga le bona yo mongwe ngwana yo wa gagwe yo a le ko Mmadikwele ke yone o monyenyane mo go boneng o ko Mmadikwele o a hetsa yo mongwe ene o nanga emega e ntse le ditiro tsa modimo mo go Monica ka Monica modimo ngwana yo wa gagwe yo mongwe yo o heditse mo go teng degree ene yo mongwe wa mme yo nae emega ke ditiro tsa modimo se e leng gore ga o tota ngwe o sa rate modimo o ntse o na le boitekanelo jo bo rileng ditiro tsone tse gangwe fitlhela le go wena ga wa roba mo go kanang mo go tshwana ga Monica batho re a leboga Monica ka ga a dirileng ka teng mo botshelong a ba nna le yo mongwe ngwana le ene yo motima yo motima wa sedika o gatile kolwane kana go le go a teng ante mo setsana go a sedika yo yana o penne wa le kolwane yo ene o berekang thata yo modimo wa bo segogatsa mosimane yo rre yo a ko ke motlote o bereka mo counseling ke ditiro tsa modimo ga go kwa go nna le ene yo mongwe yo bogwe yo ke manager ko le thakana chopis a go le bone modimo ka ga teng helang batho modimo mogolo ja modimo o loraga batho ba le ntse le tshwere Monica ka lorato le le kaloa ka le bolela masego ke ao ba gaetsho le dirile kgotsa ya lona e tla le sala morago le tla roba mo go molemo ke re bontle nna ka o se ka wa inyatsa seo se dirileng o se dirile se ne se bonwa ke modimo modimo o tla go sebagaletsa gone mo go dirileng moo a leina la morena le bakwe nna ka robala ka kagiso Ongisa botaleng, ongisa boa. Sempisan Dio sempi. Ongalosa, Yedo Kadia tsa go bua ke ene Marona ke ene gore setseng le ene le bo mannao ke tla go bara ka dimoditi Rashidi le ene di buika bosolo tsa moswi ga ke itse gore ke tabe ke bua eng ka gore magoko otlhe a na a buiwa ke mme Mmalefoko o garetse magoko otlhe
a gatisetse mme hela batho ba modimo mme o ke emeng ga go ene ngwana o ke emeng ga go ene wa ga mfondio mahoko a ne le utlwa ba bua nna ka ga ke mo itseng ka teng le nne e le motho o se nnang ditlhopakgope mme le nna le ke emeng gano go kile ga nna le sebaka sengwe se le nna a kileng a go nna ga go nna nkile ka nna le ene hela ga ke a tshwara gore o nnile lebaka le le kae kana dikgwedi tse kae nkile ka go nna nae ga lapeng batho ba modimo mme ya ka nne re ke na le ene ne re ntse ka kagiso e le go tshega hela rakgadi e ne le motho e leng gore nna le ga le mme a le bokoa mme ga le bokoa jaana ke motho o ratang lehelo e tare mo mosong ga tsoga ebile wa lolola ga lolola bonte ja gago jwa bo dirang jo ebile o tsaya lehelo kere nya ngwana ga nkonne o hano kana ka bokoa o le ga go nna se dira jalo a ba gana re ntse go ka kagiso mme le mo lapeng mo ga jaaka ga ke le ke ntse ke a ne ke tafa a le hano ke motho o ratang kagiso mme se se nkgatlhang batho ba modimo jaaka nne le utlwa mogolo a bua ngwana wa ga mponne le ga jaaka nna le bokoa jaana nna sena dikgopiso dipe mo gope mongwe le e le mo rata kagiso re tshedile le ene e le motho ke e leng gore jaaka ga mponne mo yo ngwana ga mponne ga no ene mmagwe e ne le motho yo mongala yo bogale mme yena a na le boikobo le ga go ntse jalo a na le boikobo batho betho re tshedile nae ka kagiso mme ke re a ditiro tsa gagwe tse dintle-ntle tse ne re na le ene re tshega le ene re ta sala re ntse re mo gopola ka go tshega mo ne re tshega le ene le bonolo jona a le bonolo setswerere na sa rate leswe a se ka apara leswe mme ga ntse jana a nkgathela gore le ga a leng teng o rata go ntse go siame mme ka go rialo batho ba modimo ke tabe ke boela ko morago kere a moa wa ga Monica o robale ka kagiso jaaka ga le go tsamaya ga gagwe a ile a itshelo a robetse a moa a robale ka kagiso robala ka kagiso Ana bogara khadi ke lebetse ke tempe ke da ke kagiso ye neng e dirwa lona bana ba ga Monica jaaka ga le na le botsadi ja lona ga se gore mma lona ya ka tsamaile botsadi ja lona bo teng ra go bona dijo le salehela le lona le na le boikobo jalo le mo batsading ba lona le mo go mongwe le mongwe jaaka mma lona le itse a na rata batho ne le utlwa botsadi bo eme ga tsena mo malapeng a batho ka re le lona dirang hela jaaka a na dira le tsene mo malapeng a batho botsadi ke jo le boikobela amen Colin Udu ala bogara mo ke ta kopa makagiso bo mo ja tsara ga le teng makagiso me ga se ka ga moro ga nako ote kunggo o kgakajana kunggo o kgakajana e tarara mo letetse ke ta kopa o tsenya boemedi ja kereke e le rre letsholo Dumelang Peter. Ke tara gongwe ke ise ke te ha ke ta buang teng go pe mme Mamareka ga re tsena go etelle a nketelle pele ka go bua emma tana mo iso
Dumela Mphethego ya ga Jehova. Santse ke itumela gore le nna e be ke kgonne go nna le nako ya gore ke tle ke tlhome dinao tsa meha. Go bua ka Monica. Monica e ne le tsalane. Gongwe batho ba ka botsa gore Monica e ne le tsala ya me jang. Nna yo ke leng ha ke bidiwa Mama Reka. Ke nyetswe mo kgaolong ene mo Gontshe. Jaanong ha ke nyetswe mo kgaolong ya Gontshe jaana go bo go diragala gore ke toele Monica. Ke mo toela jaana ka lebaka la gore ne re tsena kereke rotlhe. Jaanong ne re ga re emelela ka lebaka la gore ne le nako ya rona ya bonyenyane no go sena dikoloi. Monica ke ene na emelela ha a ba go mpisa ka kwa a re tsamaya Mama Reka re kerekeng. E be re tsamaya ra kereke re tsamaya ka dinao re sutha ditsela tsonetse re heta le ha ora masuga e be re helela re tsene go kerekeng. Re ile ra toela naka go mo batsadi bane mme botsala ja rona bo ne bo tshwaragantswe ke gone go ya kerekeng. Mme o bona gore Monica wa nthata tota ka lebaka la gore le ha re sa ye kerekeng ga ngote bata gone go lwateng. Mme ke nako ya bonyenyane ja rona nna ne le gone ke nyalwang ke nyetswe pele ga gago ebile na le monyenyane mo go nna mme ne re le ditsala. Jaanong go tla go diragala gore yaanong ke be ke ta ke tsamaya ke a go sekweleng ko UB e be go raya gore ke kgaogana le Monica gone go. Mme pele ga ke kgaogana le ene ha ke ntse ke le ko mmadikolo ke ha nyalo ke ile ka thola ko lenyalong la gagwe motshegare otlhe ke ile ko tsalenyane ke ile ka kgona go mmona a nyalo a ntse monte ka gore ne le ngwanyana yo monte. Mme seo se ne ke se rata ka Monica ke gore mo botshelong o na nthare e re o bona go nna la bothano tsatsi le sephirini o baakanyetse dilwana ruri tsa kereke o di gatisetsa ruri. E ne re ha gore ga re tsamaya Mama Reka a ba ithala tsone ke setse ke di beile ha bolaong e be ke re tsamaya ra kerekeng. Mme re ile ra kgaogana ka lebaka la gore nna ne ke le ko UB jaanong bone be ba go nna ko Phikwe. Go tile anong ga diragala gore anong e be re kgaogana jaanong nako ene re kopana yaanong a setse a na le bolwetse. Mme seo se ne se nkgagamatsa ka Monica o na santebale ha go na le sengwe se e leng gore wa se bata wa tsamaya wa gone go motseng ono wa rona o. Mme ne go le madimabe ka lebaka la gore ha ngwe go raya gore ne re a tsena ba itlhela re seo ka lebaka la gore ne le nako ya bonyenyane jaanong ne re ya di-transfer gantsintsi. Mme gongwe le gongwe kwa re kopanang teng o na nkitse Monica. Go kile ga nna le lesogo gongwe ha go na le lesoga o mpona ke ntse a le a re ta o bape le nna ha ke papa le ene o nthare batho ba motse ba seba mme ga ba to go tsena ko le godimong mo go raya gore go sa kgathalesega gore a na le mo bolwetseng kana jang o na itse gore le godimong le teng. Mme gore o rue le godimo o tshwanetse gore o bo o dule mo dilong tsa go seba o dilo tse di rileng le bona kganya teng mo go raya gore na re ra ke re sete a ntse a le mo bokoeng a leina la Modimo le baka ke tae magone go. Ke a leboga gongwe sa ntha ke ka supa gore mo lelwapeng le re goletse mo go lone e ne le ka nako rona kana ne re le mophato wa botapologo moradi wa ntha ga ke amogetse le mmale hukoyo le mmale tshwiti o ne ra toga ra motsara mo isa go motšhudi bo Monica ha ntse kete ba ba botana ke bana ba goletseng mo sabateng jaanong ba katisetsa le bana ba bone mo tumelong mme ebile le batho ba ba tshwarang dilo ka tsela tse di hapegileng. Jaanong nna ke batla go bua fela ka bokhutshwane ka botshelo ya ga Monica ko morago sema mare ka se buang nna gongwe le gongwe ga ne re kopana le teng le ene ka gore ko kerekeng ya Sabata go taa tumuruti mme go na le gore go te go na le mogolwane
hela go sa re sepe lo a itse gore botsogo jo ya tlhaloganya o ithele bo change hela ja ka botsogo ja mmele tatsi le mo ithele motho bona a gateletswe tatsi le mo ithela motho a le botoka mme se ne se nkgagamatsa ja ka mama re ka bua se ne ke bona se hapegile ka ene le ha o ka kopana le ene a gateletswe jang ha ka ka tietsega ka wena ka gore nna mo le go ngane re kopana teng nna itse gore ke mogolwane le tsholo jaanong nako e nngwe hela neng yang khatha ne re le ko re kopana le ena ke gona le sengwe ga le dikgama center hale jaanong ka be ke kopana le ene ke bona gore tsatsi eno gateletswe thata dirile hela ke mo lebile be ke relela ga ke re ke a sia ke bona gore he tsala tsatsi eno gateletswe thata ile hela ke tsamaya tsatsi eo ga mpitsa mogolwana le tsholo o le ka go ira eng jaanong ka tshwarwa ke dithong ka gore na bualo ga gare ga batho gore ga o bona wa ga eno a le mo seemong sengwe o bo o ka re wa sia ka ba ka go tswa tsatsi lone leo ka itse gore motho ga a relelwe mo seemong sepegela jaanong ya se ka nna nna hela mo lone tsatsi leo ga bo go ta ma ke rebotswe jaanong yena ebile a se ka mmitsa ka tsela e pegela a mmitsa a re mmaosha a re mmaosha na re ompheta hela erile ga bo a kwa thabela dithonga ba ta tshwere 20 pula a ise a more a emphamai go teng a ithapelela mme tota ga ke batlang go bua teng morago jaaka ga ne ngwana a bua o na a lwala mme a re ntse re le ko botalaote kwa ga ta Jeffrey ko lapeng a ta itume mme tsa re bolelela gore kana mme o godile ne le go re tsena mo Christmaseng a re jaanong ga ke itile kwano jaana wena mmaletsholo ke tlo thatswa dikoloi tsa go tsotlhe mmaletsholo a re mme kana e gantse e tswa ko go thatsiwang teng a re nyaaka re ke di thatswa tsotlhe ka gore mme ga godile jaana ke motho o batlang go itumela ke sengwe jaaka ga wena o tsetse nyana ke a re o tsetse jaaka ga no o bua ke lesego le nana le bana ba ba lorato a emelela ke a isa a bereng a re ke batla gore lo mphe tiro a re ke a o rekela mme dilo tsa Christmas ke batla gore a itumela a re ga a itumetse go molemo thata kana a tsenelela dikoloi a di thatswa tsotlhe mo lwapeng a re ga ke tswa ke aga mma ke rebotswe ga ke tswa bane o ne a ithela mma ke rebotswe mme ano ya be e re morago ga malatsi ga mo bata ko kerekeng kana na a tsena ka ga kerekeng kereke tsa rona ditlhano rona re tsena ko go e ko maaloswaneng a bo bata e le gore Monica ke mongwe wa ba tsileng go kolobediwa jaanong ga bo gotwe gantsi ya motho ata a kolobediwa bagolwane le baruti tshwanetse ba mo thathobile ba mo interview ga bo gotwe ga go a dirwa jang ra be re tsewa bagolwane gotwe go boloka nako tsena mo diofising le interview ba jaanong nna ba heswa hela o sa itse gore go a o heswa mang ga bo go tliswa Monica ko go nna ka e ka se ka baesa ga ke re ke nna tlhaloganyo ya me e setse ko bolwetseng jaanong ga ke itse gore a di-interview ke ta e botsang ga a ke dilo tse re ta utlwanang mo go tsone mme modimo a nkaela ka be ke botsa Monica gore Monica ke eng o batla o kolobediwa ka gore nna ke itse gore wena no o lwala ga no o sa te kerekeng a bantha re letsholo ke lwetse dingwaga tse dintsi mo bolwetseng jo ne ke bolwala ke mokana ke a bone ke seo mo tlhaloganyong yana mme ka ke itseng satane ka teng ga ka ka hitlhela mmele wa motho o sena tlhaloganyo a tlhoka go abusa kgang eo ya nkgautlhanya ga ise ke mmotse potso ya bobedi tsabe ke ra moruti ke re kisredi a kolobediwa kana Monica a koloba ga ke itse gore ke latha dingwaga ga ke tswa ke bone bo 2018 mme ke a sena nna ya la gola Jeffrey o ka itse gore ke ngwaga mang gone go 2013 Monica ba a kolobediwa ka tsela e ntseng jang jaanong gongwe ke wele ka gore ke re ba gaetso bogolo ja le lona bana ba bokgaitsedi ake lo thegela
modimo jaaka ha ke utlwa lo ikakatlele mo modimong lekwalo la re o batle Jehova sa ntse a ka bona ha tlhaloganya ya gagwe ga re itse gore re tla swa jang ga re itse re tla lwala jang ga re itse re tla huhala a re tlhaloganye sa ntse itshedile re tise megopolo ya rona mo modimong e la sa thogo se ka tima o bontse o ka bua le go kwala modimo o bontse o ka ikaega mo modimong mme re leboga modimo ba gaetsho ka ditshegogatso tse re di bonang le ka tshegetso ya modimo lati le utlwi baruti ba re balla go tlogela masiela a lona ha inkanya ke se maleboko seo se bua ra se bona mme mma ke leboge motsamaisa tiro o te o tsweledise lenaneo a modimo a re segogatse Makagiso e le tsala ke ta kopa Sydney ke amogetse gore a tarege motlolo o hapegileng ga mme Maletsolo a ipaakanya le ene ke a le dumedisa phetogo a modimo le lona botsala mo lapeng ke le dumedisa le nna tota ke tsala ya ga Monica mme botsala ya rona ga se botswa bogologolong ke ntse ka 2012 mo Phuteng ke tswa ko Gaborone mme nako e ne ke bona Monica ka yone e ne ke bona gore ke motho o sa tsogang ngwaga o neo ke ha tagalwa peng a le mo seemo se ne ka se ka tota ka sa rata ke be ke mmisa re tile rothe ra bo re tamolwa peng ga re tamolwa peng ra tarazana mo ntlong ke mara ke re ka go batala diaparo a re se tsena ga re tsena nthajwana tsa mekitse ga ke re ke tshwara dilwana tsele ka na tshwarebe thobane ruthu molo ikwena o tolo a diaparo tsa me ka re mma nka go lowa tota ke tabe ke go lwaela ga ke batho go lwaiwa ke be ke re go siame a ke bitse mmaphodiso kana mma tautona ba tle go go ntshetsa o ra bo matwetwe ba kgota ga ke ba sekela ke go betse mmakagiso mpatala diaparo nya ditlhopha ke dintsi be ke mo apesa di re tswa gate o ntharane go rope wa go nneela ka re tlo se batla ga gore tsala ga ke tsana be ke re ke go apela motogo a re yo gore le a re ke ja motogo ke mang nna ke lesea mma ke motho yana o motogo hei ga re tota ke ta dira yang ka re ka re nna ke na sešabo a re e bona gore ke ta ja eng be go ra gore ke a maapela bogobe be ke re morogo nya ba ja a ba ntharo o na le mosepele go tšhopisa be ke mme nna ke batlo ya teng mpone ke batla go thole mo lwapeng a ba re go siame nya ja o tsogele go o nwa metsi re thola mo lwapeng a ba mpolelela gore go simologa gompieno o tsala yame wa nkutwa ke be ke re emma re ditsala le nna kana ke na tsala le nna o tsala yame mme Monica ba ga e tsholaganne e le motho yo bokoa ne le mosadi wa ithatang thata ne re phakela le ga o tagwanega o ithala a sugile a tsere lehelo a hela Monica le gore metsi a teng ka re se kgaoletswe metsi yana gompieno metsi a le teng o ithala a tshwere wa shena gagwe a e tlhatswa a thapa a nna sekono tota nna a lwala mme ne se gore go lathegile go le kalo-kalo mo go ene ya re maloba ke tswine go le dikae go tele bosigo a kokota he ke be ke itsapa go bula ke tota ke mamoetho go kokotalanyana go tla le batlekare wa kana ke gala se kana o le iteile kae bula o tsala me kana he e be ke tsoga ke re ke le bati lone le gana go lotologa hei tota ke taira ya batho ka go swethara tsoga o nthuse ya mapele ke a go bulela nya re le ka le gale be ke re mpha mogala wa bana ba ga bonte ke be ke letsa dikikwane lotalang ko leta kwano lete go nthusa ma go je fo kwa go bosigo a ke re ke le bana ne le 10+2 mme ba ta bana ba
ba taba le ka le bate kgantela la bule ga mme be ke tswala kwa ntle o no re mone ke bata go ja be ke re kana go se re jela maabane mme go sa bo sebe ke go hirela so se ja a ba nthare e go siame nna ke tala la gone motho a modimo ke to go robatsa ga ka ke sana le tara se utolla o senyo ke serame tsa lane a ba re jang ke re ya ke ra re go lope bana ke re ba re ba motsa wa hana a ba ra ke iswe ke mmakagiso ra bo re tswa mo phasedi ya marata go ya ba ta tsana mo ntube ke re nya mme phakala bo tloga ga lo gora o ithala ke seo ke ile go gora ipelegeng o go tsana go bo mamalo ma go bata go ha dijo ehe nya mme ga nna jalo ba tsadi ya re mama tsatsi ya se a mabedi a hetileng ke bana tsala me sa bonale ha ke chaisa na kuto ke bana batho ba ntse ba ntatolela tsala tota ne ke sa dumele ke ne ke sa dumele tota ke bile ka tsana ha le ka ta go tsana mo ntu ka ithala sone setori seo hey ke be ke re iso re ke la thego se ke tsala mme le gape ga nta thegela ke dilo tsa modimo ntse ke tsalane ha so ha ene le tsalane a santsa le mo tlhatshile le ka kwano gompieno ga se tsalane ke tsala yame jaanong ke ilebisa bongwana ke gore bongwana ka le ka go bopagana le nne so se le sengwe hela le se ka la harologana nna so se le sengwe hela botsadi ja lona bo le bopile le itse gore le tshwantsho le nne so se le sengwe hela le ene motsadi ole e ne se tse le ngwana e leng gore o ka be le gore ke ngwana wa lona le se ka la re latha ke a le rapela moruti o ile re yo kgolaganye le modimo go ntse jang modimo o ta go buisa mo go tse dintsi o ta nna wa ka ntse ka ene o itse gore ga go le bothoko le go le monate sengwe le sengwe ke sa modimo ke a leboga motsamaisateng Amen. Thank you, Mike. Ke kopile go tana le mootolo o gapegileng ka Sydney ke amogetse fa ke tere ya imelwa re ritelwa ke gwa mogela botlhoko jata tlhegelo ya loso dipelo di phatloga re thoka mogomotsing morena o ne thata rona fa ke tere ya imelwa re ritelwa ke gwa mogela bothoko jata tlhegelo ya loso dipelo di phatoga re thoka mogomotsing morena o ne thata rona morena re ya go tlhoka morena re go tlhoka thata fa re tshengwa ke kgopolo ya loso dipelo di kgaoga re thoka kgosi Jesu morena o ne thata rona morena re ya go thoka morena re go thoka thata fa re tshengwa ke kgopolo ya loso dipelo di kgaoga re thoka kgosi Jesu morena o ne thata rona morena re ya go tlhoka re tlhoka tshegetso ya go
Parekelwa Kiliruja Butana More Narino Nute Une Siti Pelon Borena One Tataruna More Naria Utoka Rikoka Tireto Yako Parikelwa Kiliruja Butana More Narino Nute Une Siti Pelon Borena One Tata Runa Borena Na Tata Runa. Hallelujah. Ya le bora Sydney umphile ke amogetse. Ke rata ke trial yana gore batshwari ba ke se go ya go dikoloi ba te ba nne gaufi Colin ka Godfrey ke amogetse Moment ke amogetse Donald ke amogetse Ambrosia ke amogetse Mompulu ke Thobosi Just Pass Lefoko Pilgrims Lefoko le skala nna la kgakala bonna ka ke tawa ke le bitsa mo nakong e khutshwane molaetsa wa sethunya sa bana ito ba lwa ke bana Oroma mo bolo go rona manga. Yo bone wa. Nya a go mala. Nna ke batla go sampiti, ya no tiso mpita. O to ntsela mo ABC. Ora ga stina sa bana. Ora go ba kwa dile. Dumela. Nawe ke meng ha ke setlogolo sa ga Monica. Molaetsa wa ntlha o ba le ga yana. Mommy dearest, we thank God for the days and moments we cherished with you. Even during the difficult times, we will always love you. O tswa mo baneng ba ga Monica. O mongwe molaetsa o ba le ga yana. O tswa go Colin Initamega wa re Mme Monica re ta sala re go gopola. Mme ko modimong sengwe le sengwe se siame. Robala boroko jo bogolo. Mme mowa wa gago o goroge ko le godimong. Robala ka lokwalo la morena. Robala ka lokwalo la robala ka lokwalo la ga Mareko verse 5 le Timothy verse 10. Thank you, Naka. Please bring fig lefoko. Kense ke kopa ire batshwari ba ke se ba koleng Colin ga Geoffrey ke amogetse Moment ke amogetse Donald ke amogetse Ambrosia ke amogetse le skala na kgakala Just Pass lefoko Pilgrims
Lefoto. Thulaganyo ya dikolo e tla nna yana ya baruti e tla nna B356 BAZ 356 BAZ e tata ya thoma bana ya ha re tswa mo tirelong ya ga morago ga tirelo e wa baruti mme pele ka rata go kiriane ka go ntse go a thutagala ke bale program ya rona botshelo jwa moswi mme Monica ke amogetswe ke ngwana wa bone wa ga mme ko laole ke amogetse le rre ke amogetse wa thotse mo kgotseng ya modimo e mono mo soroeng mme Monica ke amogetse o tshotswe ka G1 ka kgwedi ya ga June 1961 o simolotse dithuto tsa gagwe mo Simon Rathosa Primary School a bo a tsaya dithuto tsa gagwe tse dikgolwane ko Matshepe Senior a dira 3-year JC a ya go tswelediša kwa Kanye a dira dithuto tsa typist a atlega a bereka ko education a dira adult education dingwaga tse 4 a thapiwa ke ba Rhodes e le industrial class officer kwa tlogelang teng ka ngwaga wa 1987 ka mabaka a bolwetse o ne a segogadiwa ka bana ba le 4 basimane ba le 3 le mosetsana a le 1 bana ba le 7 o tlogela batsala le ene ba le 5 o robala ka Kagiso Phuti jaanong nna ke ipoeletsana ke re dikoloi tsa baruti ga re tswa ga B356 BAZ ya bana e tla ratela Jeff o teng tiro e boela ko baruting ba re go leboga mo tsamaisa tiro ke tsaya sebaka sa go le dumedisa gape phutego ya modimo o tshidileng re ke tabo ke emela helagano go emeletsa yo tabang a re ga lehoko la kgothatso e bo mokao lengwe ke mogolwane mo oketsi kgomotsego mme pele ga emelela ga ke ratela lebala se se neng se diragala ha ka ngwana Godfrey o ntse a bua magoko ga ke tse o re la utule sentle a re morena re tlhoka tshegetso ya gago o buile diemo di le dintsintsi gore mo diemong tse dintseng jaana re tlhoka tshegetso ya ga Jehova moruti o ke mo emeletsang ga ke moruti o ratang pina ya 228 e golagana thata le sanase le tale bona gore dilo tsa modimo ga mowa modimo o berekang teng dio di golagana e golagana thata le re tlhoka Jesu pina ya re ngwana a dikhutsagalo a re tseng jalo batsadi ga re emeletsa moruti ka o tsadi ka ba di le pedi hela ka gore re boloke nako ngwana a dikhutsagalo a o rata kgomotso bitsa leina la ga Jesu bitsa leina la ga Jesu ke mofenyi wa loso ke mofenyi wa loso Jesowe le bakwano Dumelang phutha ba modimo o tshidileng
ngwana wa dikhutsagalo a o batla kgomotso ha o batla kgomotso ga gona gope ko o ka e bonang teng kgomotso e bona mo monneng a le mongwe hela ka ene monna ene yo batlang kgo yo ka go gang kgomotso ba re ke mohenyi wa leso o tshwara ntha eo thata eo ditemana tse ke a o di bala ga gongwe ke a o batla moela hela mo go tsone ke sa batle tsone re na opela gare re tlhoka tshegetso ya gago. We need your strength, Lord. Ga ke o togope gare re batla go tsamaya mmogo nao ko le godimong wena mme a re wena modimo mo seemong sa leso se re le mo go sone re tlhoka tshegetso ya gago. A re morita ditsebe tsa leso wa re thodia but re tlhoka tshegetso ya gago. Hallelujah. Yes, the mother ya mikia ya nthai we tshwana a bo di bala Matthew 6 verse 33 ya re batampele tshiamo a modimo batampele bogwasi ya modimo le tshiamo ya jone 6:33 Matthew batampele tshiamo bogwasi ja modimo le tshiamo a jone ya be re kwata sere mme dilo tse tsotlhe ga o sena ona o bata tshiamo tsone o ta direng o ta di okelediwa. Hallelujah. Mo botshelong ja motho ka modimo a mo designeng ka teng e tshwantse gore hela ga o sena go ithaloganya ga o sena go ipona dinao ga o sena go bona gore o tshwanetse gore o ikatege ga o sena go itse gore tsatsi le tswa leng o tshwanetse o thapa ditlhoko mo mathong o tshwanetse o batla tshiamo a modimo batampele bogotsi ja modimo mmateng a santse a ka bona mmitseng a santse a ka lutwa ke Isaia yo mme kgang e re le kang go bua ka yone ke gore go molemo thata gore o nne tsala le modimo. You know what? Ha ke le ha ke ithutile thuto ya gakgamatsana mme yo re le mo botshelong ja go a le mo boitekanelong ja gagwe ga batho ba batla dilo tse dintsi bothata ja rona ke ijo ke gore re batla dilo tsa modimo tsa re batene pele mme tsa tsotlhe re ta di okelediwa jaanong re batla tsone pele ga re sena ona re di batla ke gone re batla modimo pele ene rile ha le mo seemong se se itekanetseng a batla tshiamo a modimo pele. But look mo botshelong ja go gore o tsamaile jang a diemo di ya kwa godimo a di ya kwa tlase ene mme go itse gore go na le modimo ebile go na le poloko ko modimo go le go ntse go le gare ga boboko ja gago go itse modimo ke tshimologo ya bothata tshimologo ya go itse modimo ke tshimologo ya bothata Diane 1 verse 17 ya ria di dintsinyana nka go dinela di le pesalema ka kwa ya ria mme kganya me ke gore ngwana a dikhutsagalo ka gore gone wa o hutsagalo wa go bona kgomotso ko go mang ga o sa itse modimo pila yone ya re ngwana a dikhutsagalo a o batla kgomotso bitsa leina la ga Jesu ka gore Jesu ene ke mohenyi wa leso Revelation 1 verse 18 a re bonang ke na ke sule jaanong ke tshedile ke tshotsa dilotolo tsa leso le bobipo ke nna Alpha le Omega tshimologo le bokhutlo bonang ke na ke sule jaanong ke tshedile mahoko a ka re a bua ke motho wa ipoka gore ke na go ne go le thata mo go nna mme jaanong ga motho a sena go graduate o tshagale no simontung isn't it batsedi ba sekolo ha o utlwa go topasitse o tshagale no simontung o re bana ke di lekile mme go ne go le thata mme ke sena a re bonang ke ne ke sule nna tsala le yo suleng a ba tsoga bothale ke gona gore ga o itse modimo o ta ke yone tshimologo ya bothale gape o naana le tsala go twela sara wa bona ditsala tse dingwe o ka re motho ke tsala ya gago a go rata kante motho ga se tsala ya gago o ra hela ka gore o na le kopi tse pedi wena o na le kopi le nngwe hela ha ngwe ga kopangku ha ngwe motswana ba re ha re mene masweu a bola a tshega mme modimo one ga o le tsala ya one ga o kita go tlogela ha o bala masego a re leng ga gone ha mme ha na bala masego a gakgamatsana a re bona bana ba rutegile indeed ba rutegile potso eo ena botso yona ka botsa re gore motho o ko lebetswa ja ra ithela motho o very normal botsholo ja rona mo bokhuting ya sata sa modimo ra go gakgamala ko moseja ga re bona ba ba bolokilweng
gate ba sena palo jaaka mothaba wa lewate ra go ha kamala re bona batho ba ne re sa tsholegela gore ba go bolokwa e le bone ba ba bolokilweng ka gore modimo a re tlhaloganyo ya gagwe ga se tlhaloganyo ya gagwe tlhaloganyo ya go ga ena bothothomising mme nna re tswalele ke tloga ke tsaya dikgang gore ke be ke sa bui ditemana temana e nngwe ke ye mo go Johane 5:28 mme e simolola ko go 24 ya re ga o bone modimo o bone botshelo ga ntse a na le tsala ene Jesu Keresete batho ba bona tsela ya gagwe e ne e bitswa go tukele Lasaro yona a ithopetse gore tsala ya gagwe ene e tla nna Jesu Keresete Lasaro a ba lwala a kere ha Lasaro a lwala ba kgaitsadi ya Lasaro ba ba itumelela gore la ha lwala jana motsala ya gagwe ke ena a thoa hodise batho o tla mo hodisa Jesu ena a ba tripi ha le kwa triping go tla molaetsa gore Lasaro wa lwala baruta ba gagwe ba re mongame tsala ya gago ya lesika le lekesi botswana bo eta riala ke tsore a botsala jo ba lekesi botenga ka go tlohela gore wa o hella o le libile tsala wa lekesi ya lwala re nya ke a uto o tswalla ka tripi ba re ha re wa lwala kantele ba gata molaetsa ka tona Lasaro o su ha molaetsa o tsena go Jesu go tela Lasaro o siro Jesu ene ga a bolelela batho a re tsala a rona Lasaro o robetse go ta tshwanela ke gore e re mongwe a malatsi a re tsena o hetsa tripi re go motsosa ba re morena o bua dilo Jesu ke dumela gore Jesu ene re ga a bua mahoko a bone le mahoko a monate ka gore ga tene le motho o monte mme ne go le thata ga ngwe gore ba tlhaloganya ba re ha re motho o silo yo wa re wa motsosa re enya merta ya go rete ha tsena teng kwa kaitsadi yo mongwe mokopantsha kwa gate batho ne ba tetse ba le bantsi ba itse gore ke tsala ga Jesu a kere gore ba te ba bone gore Jesu a go dira jang gate ga lelela gore batho ga ba tlhalogane mo go the shortest verse in the Bible 35 ha le mo go Johane gate ba re thaka wena mo rata tota ke tsala go ebile wa lela Jesu na sa le gore Lasaro o silo na lela gore batho ga ba tlhaloganye gore ga re ke ene tsogo le botshelo o ra jang ba re hane o le teng kaitsadi ya rona o ka ba sa what a statement. Korona Jesu Keresete le ntse re go ikantse but at the last moment you forsake us. O lisitse gore kgaitsadi ya rona swe. Me khanya e thoka mo go ena Jesu Keresete gore a wa dumela. Ara mareta kana mareta a re kirime kiri a bela. A wa dumela. Are ke a dumela gore e tare mo methenya bohelo le tele u. Kana re bua di tsa bogolo ra itse gore go tla nna le tsoga ba su mo metheng ya bohela le lona le tshwantse le itse ya gore go tla nna le tsoga ba su mo metheng ya bohela ga gona motho yo swanga ya gope gate wa go itapolosa mo letsapeng la gagwe e tla re ha le ga tsena ka la betega gate ba shimo ba tshwatse mo moreneng ba tla tsoga pele mme ba tla kgathantsha morena mo loapi ba na itsenya go marata gore nya ba tla o kgathantsha morena mo metheng wa bohela a re ka re a wa dumela gore ke nna tsogo le botsedi a re le mmeile ga ka ba re mmeile ga thai tota bona Jesu o dira dikgang dintsi nna teng o boele ko triping ya gago nna teng o boele ko triping ya o dira dikgang dintsi motho yo o na le malatsi a le 4 a ntse a sule ebile re go bala gore le dintsi di setse di kgotse di jela boladu ja gagwe ga le gore diboko di a ja ko tlase di ana a ko no teng o tsamaya nna re go thokile ka nako eno e thoka ke nna tsela le botshelo yo dumela mo go nna le ga go ntse jalo ga ke taswa a re ne ke re le mmeile ga kae ba re mme re tsamayane re go bona disorokisi ke na ba utlwa ba go sota ba ngwana ba re mere tere go bona disorokisi go tla go to dira dilo tse e leng gore ga di a kwalwa ebile ga di mo lenaneong ebile ga se di ka boloka ke disorokisi go le go twa ditou tse di tsamaya mo lekomeng jaana di bonetsitse go tou ke yone o ne le tsone disorokisi mme se se tang se kgatha ela thoko nthakile gate ga a tsena o ne a dira jang a khubama gate ga a khubama a rapela a re kua a re Lasaro tsoga mme ga o bala bo ya kotase gate Lasaro o ne a tsoga a re mmogolle masiri ga o ya kotase ore lebaka ne ele gate a re na batla gore batho ba ba sa dumeleng mo go ene ba tla ba bone a ba hesekainyana gore a petosanyana hela ka motswana e tabu
gore ba itse gore ha re ota batho ba ka boloko go tswa jang mme a tsoga ke ene yo re tshwanetse gore re nne tsala le ene jaanong gampieno a re bonang ke toga ke taka bonako mme tuelo ga mme ke na nae go duela motho mongwe le mongwe ka a dirileng ka teng a re mme ditiro tsa bone di ba setse morago ga o ya kwa go Isaya gate ba ba sotseng ba ba robetseng mo leroleng la mmu gate ba ta tsoga mo nakong eo mme ta re ga ba tsoga ba ta re ke yo morena a rona yo re ntse re mo lebeletse re tla ipela re itumela mo go teng ga gago ga o tswalela gape o ya ka gago 1923 ka ga ya re lehatshe le re tsenyang batho mo go lone le tla thatsa baswi ba lone e tla re ga ba thatse baswi ba lone gate e tla re ga ba tsoga ba ba ponyega ka segela ba re ke ene modimo wa re ntse re o lebeletse re tla ipela re itumela mo go teng ga gagwe halleluja lona basadi bagolo Tito 1 verse 2 Tito 1 temana 1 and 2 gate lona basadi bagolo ba le setse mo lehatseng le sa robale ga gona dikgang tse dintsi gate le saletse gore le rute barobanyana ka ba tshwanetseng go tshwara marapa a bone ka teng ba tshwarela mo go Jesu Keresete halleluja ga go tle le raya bana ba batho le re a ba thale ba boela go ba mma bone ga ke batho go tsena mo moyeng mme batho go nkgakgamatse golo moo ga ngwana a tare e rile monna a me a re o isa leoto kaga le se ka lebala gore ke bua ka tsogo ga mme a re o isa a ba nkgata ka phoso a re o tswa sekweleng ngwanaka hela batsadi ba bana ba ba setsana le rona se tswa dikweleng o tswa sekweleng ngwanaka o tlhoka eng o mo togela motho yoo modimo ga a le togelela seo ke rata kanye le re nne le tlhokomela monika ke a re ke re ba togoletse gore ba rute bana ba ba setsanyana ba ba robanyana go tlhokomela malapa a bone le go itse banna ba bone o se ka raya motho a re ke taya go thabisa ga o nkitse ba bangwe ba ipoka re ga ke e senya ke a e senya nna senya mo ga o senya dinyana tsa batho modimo o toga go senya le wena halleluja ga ke koo ke ne ke ragala gore ke re he Tito gore le itse lena le tiro le tshwanetse go e dira mme temana a bogela ke gore ene yo thabilweng e le kwana e tosa mala wa a lehatshe yo thabilweng a le esi a re go nne morena ka ese ga gona ope yo o ka emelelang ko le godimong go ta go boloka ope ke yone ene re mo itumelela maloba re re o tsogile morena Lazaro tsala ga go na a swile 4 days ene o swile how many days 3 days go ngwana lona le ta tsaya malatsinyana a sekahinyana ka gore lona botsala ja lona o ka e boa reketa mo modimong o na a re supentsha gore ene o swile 3 days mme le go na a itse gore na a swile a kere go ra gore tsogo a ba swi teng ka gore morero wa maabana a re ga le sa dumele gore tsogo a ba swi teng go ra gore le tumelo ya rona ke lehela a ba tshaba go e balaya kwa tase ga e tshethela kwa tase ya re go ra gore ga e le gore ga le dumele gore Jesu o tsogile ba baswi a re jere re nwe re thapelwe a re jere re nwe re thapelwe gore tumelo ya rona ga ena mosola ga e le gore Jesu Keresete ga a tsoga ga e kwa tlase gape a ba re nnyaya a go setualo ka gore morena o ne a sule mme o tshedile le phopu ya gagwe e ntse ya thame le sengwe le sengwe se ne se setse go le go thatoga ga gagwe mo go ditiro 1 verse 9 a re banna ba galelea le nnetse le lebile kgole godimo Jesu Keresete o le mmanang a thatoga a tsoga ke lerumo mathong a lona yana o tla ba a boe ka lona le lebileo ke sone se gotwe gonne morena o tata ka ese le ka kgalalelo a ga rrago le a baege le bothe mme rona ba re bonang re ta apara mmele o sa boleng mme rona ba re swang re ta apeswa mosasweng mme rona ba bakhushwane re ta tola bokhutshwanyana gate re ta hetolwa ka bohego ka ponyo ya leitho halleluja ke emetse phetogo he tumelo yone ke nana a ke tsetse ngwana ga a bate go sala morago ke ga gago MC a ke tsetse ngwana ke ngwana ga mme ko pele o intsha gore o ithopela go loa ke ga gago MC a ke tsetse mosadi ene bosigo a ntogela ke ga gago MC nna ke emetse go etolwa he gore ke go bona botshelo jo bo sa phuting ga ke ka sotwa ke lehatshele ka ba ka thera bogosi ya le godimo ka gore gate molelo wa ga malaki ke ona o tatang o laila batho mme molelo ga ba di rola lona o dira tse satane le baenkele ba gago lona le ba itaetse ya ka mantsiane yo o tsena mo maleleng malele a sa direlwa ene ga o tshuba molelo be e le gore mantsiane ka o italeditse o taya o ntsha jang ga gare ga maleng ko gore o go lesegothe gore go le thobo mme morana o sote lona mo mokgorong wa Kalefare gore le tale bolokwa ka re tota wa morana a re segogatseng nna ga Jesu a ta ke a tsamaya
ha ta ke a tsamaya ha o sala o se ka ra ke a go bolela gape le tata le siana le la bona hela tsamaya lo bala Mateo 24 a re le ta utlwa dintwa le ta utlwa magosi a ta tsogela magosi a mangwe lerato la ba bantsi le ta tsidihana bona dibetsa tse di betsang di gaigaikwe wena a re le kgakala le toga le siana ga e batang jesu ra tshemekane le toga le siana mahoko a pina ele ya 228 mahoko a pina ele ya 228 ha konetelela se moruti a buang ka sone ya re tshwarang thata badumedi ra go apela gone inele go rapela bitsa leina la ga jesu tshwarang thata badumedi thata badumedi bitsa leina la ga bitsa leina la ga jesu bitsa leina la ga thata ba dumedi mo tsamaisa tiro gona le seo se latlhelang pele ga moruti ga tsaya tshwaragatso jaanong go emelela ke ne ke gatelela yana ke re ba tshware ke ise go ya koloing Colin Ga Jeffrey ke amogetse Moment ke amogetse Donald ke amogetse Ambrosia ke amogetse Springfield Lefoko Pilgrims Lefoko le ne gaufi ba tshwara ke se go ba biteng e tana khutego ye hae bona le tse karolo a re le ka go ba biteng ka se ka ba se sengwe hela ba fatshe le tejelente thata ga re ema ka wena ka dinao ke se ka ba sa nthala se taba re se tsaya moruti a ba rapela fatshe le teme mara fatshe le tejelente thata tejelente timelo le bona kgakala timelo le bona gone ngara o re letile gore ba kayetsa bonna teng wa bonteng kgantele la bobedi be ke bona lebaka bolengwe ke bile ke bona gore ke a kgathatela ke a re ka nako yotlhe o utlwa ke re nna ga ke tshwanele yona ga go opelwa ga ko okomele bathutianyago ka gakana ga le didimana ke a tshoga o tshwele ke lela yana ke ipotsa gore nna motho o dirang amen gantsi motua go lebogile a robe mathore se go ate modimo rra yo galalelang yo ko le godimo gore tsere nakwana rra se lebagane le bana ba ngwana yo wa rona re bua dipuo ka melomo ya rona ke na ka tshogarara ga ke bona molomo o bua moya o seo mme modimo taa ka nako wena o lebileng dilo tse e re re emelela ga ra go ba mmele wa ngwana yo yo o boneng go nna nako eno re be re emelela gano ra go maga ta letelang teng
Modimo wa rona re go kopile. Ke atamela tlase ga nao le gago ke kopa tshegogatso ya jarata e ya ga tša mogisi. Ye tsebekanye Modimo rata ta o toba kopane. E se ka thata ya me Modimo le leina la ga rara mo leina la Morwa le mo boitshepo. Amen. Amen. Hold the camera well. The camera is taking you into the phone. He's a good. You don't take. Go take my bags there. Di hale botani. Hi. Inshallah, 2 minutes. That's all. No, 2 minutes. It's already back. Then I'll be back. 2 minutes. Jeff. But di ba ka tsa medi ga di na le di laptop ne ke re mo ba ntshware le 2 minutes deep kwa re be mo di lo tella di ba mo di ga le tella mo tella re le tella ona go na le power bank in case phone e tima tshwanetse go ga etsa hold for me 2 minutes e ntse ga no kalan pare lo go le ida
Phili we ya pa go ikobeng go ikobeng kule ya go ikae go re kwa nte tshwara Christian ke go batla kule go ikobeng tshwara Christian se video ehe a ke re ka gore gate se video ke na go se video ya eng go Jeff go tetse shaka go Jeff King kana ka ro palame o palama ha kae yes o palama ha kae go Jeff le na le space for na re na koloi dikoloi kana di ke matla di fenye go Jeff kona le phale ke pagama go Jeff go check for a space se teng go ka Jeff ke o le ha